السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. تحية معطرة بعبق الياسمين نرفعها ونحن نعلن عن بدء اليوم الدراسي لمعلمي اللغة العربية بعنوان تطوير التفكير في تدريس الأدب الأندلسي نموذجا. لأنني لست كاتبة ينتظر الجميع عصارة أفكارها، ولأنني لست خطيبة مفوهة تتحمس الأكف للتصفيق لها، كتبت لنزار فأجابني. كتبت لي يا غالية، كتبت تسألين عن إسبانيا، عن طارق يفتح بسم الله الله دنيا ثانية، عن عقبة بن نافع يزرع شتل نخلة في قلب كل رابية. سألت يا أمية، سألت عن أمية، سألت عن أميرها معاوية، عن السرايا الزاهية. تحمل من دمشق في ركابها حضارة وعافية. لم يبقى في إسبانيا منا ومن عصورنا الثمانية، لم يبقى غير الذي يبقى من الخمر بجوف الآنية، وأعين كبيرة كبيرة ما زال في سوادها ينام ليل البادية. لم يبق من قرطبة سوى دموع المئذنات الباكية، سوى عبير الورد والنارنج والأضالية. لم يبق من ولادة ومن حكايا حبها قافية ولا بقايا قافية. لم يبق من غرناطة ومن بني الأحمر إلا ما يقول الراوية، وغير لا غالب إلا الله تلقاك بكل زاوية. لم يبق إلا قصرهم كامرأة من الرخام عارية، تعيش لا زالت على قصة حب ماضية. مضت قرون 5 منذ رحل الخليفة الصغير عن إسبانيا، ولم تزل أحقادنا الصغيرة كما هي، ولم تزل العقلية العشيرة في دمنا كما هي. حوارنا اليومي بالحناجر، أفكارنا أشبه بالأظافر. مضت قرون 5 ولا تزال لفظة العروبة كزهرة حزينة في آنية، كطفلة جائعة وعارية نصلبها على جدار الحقد والكراهية. مضت قرون 5 يا غالية، كأننا نخرج هذا اليوم من إسبانيا. السادة الأفاضل، الضيوف الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، كلية ليفنسكي، ومجمع اللغة العربية. هذا المجمع الذي تأسس في تاريخ 21 آذار 2007 بناء على قانون صدر عن الكنيسة ليهتم بشؤون اللغة العربية وإعلاء شأنها. وضمن فعالياته ومشاريعه وبالتعاون مع أطر أخرى، قام المجمع بتنظيم مشروع لقاءات في دروب الأندلس الذي هدف إلى التأكيد على إمكانية التعايش بين الثقافات، وتم اختيار الأندلس كنموذجا يحتذى به للقاء الثقافي والحضاري بين العرب واليهود والإسبان. وتتلخص خطوات المشروع التنفيذية في: أولا تدريس الأدب الأندلسي، اختيار مجموعات طلابية وتنظيمها في بعثة لإسبانيا، ثم تنفيذ أمسيات مختلفة للمعلمين وللطلاب. أدعو إلى المنصة البروفيسور محمود غنايم رئيس مجمع اللغة العربية في إسرائيل لكلمة ترحيبية، فليتفضل. على فكرة هم ناقص إضاءة. الأخوة والأخوات، البروفيسور أفيفا درون محترمة، الدكتور محمود أبو فني، المفتش المركز للغة العربية الأخت رندا، الأستاذ محمود مصطفى، الدكتور فؤاد، الأخوة والأخوات الأفاضل، أتوجه بداية إليكم بالشكر لحضور هذا اليوم الدراسي حول الأدب الأندلسي، أو حول تطوير التفكير في تدريس الأدب. أشكركم لحضوركم، ونأمل أن يكون هذا اليوم يوما مفيدا ومجديا للجميع. اسمحوا لي في بداية حديثي كذلك
أن أشير إلى أن موضوع الأدب أو دور الأدب في صقل شخصية الإنسان هي قضية لا مراء فيها. وتحدث الكثيرون عن أهمية الأدب في تطوير وفي صقل شخصية الطفل والطالب في مراحل التعليم المختلفة. ويبدو لي أن عملية الصقل هذه بالمفاهيم الحديثة، سواء المفاهيم التربوية الحديثة أو المفاهيم الأدبية الحديثة، أن هذه العملية لا يمكن أن تتم من خلال المباشرة ونقل القيم بطريقة عقيمة أو ديكتاتورية أو تقليدية أو رجعية. فهذه المصطلحات أراها مترادفة وتتناقض تناقضا كبيرا مع النفس البشرية ومع مفاهيم علم النفس الحديث، وكذلك مع مفاهيم النقد والأدب والبحث الأدبي وطبيعة الأدب، بل أنها تتناقض مع الخلق الإنساني نفسه ومع مشيئة الله ومع قوانين الطبيعة. ومن هنا فإنني أرى أن قضية تطوير التفكير في الأدب، في دراسة الأدب وفي فهم الأدب، يجب أن يتمحور حول قضية الحرية والديمقراطية والتعددية، التي أعتبرها ويعتبرها بالطبع الكثير من الباحثين والكثير من النقاد الوصفة المثلى لفهم الأدب وللتعامل معه. فالحرية والتعددية والديمقراطية هذه تبني جيلا واعدا ناقدا متبصرا يمكن أن يعتمد عليه في الملمات. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أن الأدب والبحث الأدبي والنقد في العصر الحديث يسعى نحو تعميق هذه المفاهيم. الحرية مثلا أن تتعامل مع النص الأدبي بما يتراءى لك، وعملي أن المقصود كما تفهمه. التعددية أن تقبل بالتفسيرات المختلفة للنص. التعددية كذلك في النقد وفي البحث الأدبي وفي قراءة النص أن تعمل على تطوير تفكير الإنسان، تطوير تفكير الإنسان للبحث عن المضمون أولا، وربما ثانيا لا أعرف، المضمون أو الرسالة أو المغزى، وهي أمور تحتية في داخل النص. عملية تطوير تفكير الإنسان ليس فقط أن تقف على الموضوع الموجود في النص، وإنما أن تقف كذلك على المضامين. وعندما نتحدث عن كلمة مضمون فنحن نتحدث عن فهم تحتي للنص. تطوير تفكير الإنسان كذلك التفسيرات، يعني التفسيرات المختلفة للنص، أو بما يسمى اليوم في الأدب أو في البحث الأدبي بموت المؤلف حسب النظرية المشهورة لبارث الناقد الفرنسي، أي أن النص هو للقارئ، والقارئ هو ليس شخصا واحدا، ليس واحدا فقط، وإنما هم قراء، وكل قارئ له خلفيته الثقافية، له فهمه، له البيئة التي يعيش فيها. ومن هنا فالتفسيرات المختلفة للنص هي تفسيرات مشروعة. هذا يعني أن القارئ هو الذي يقوم بعملية خلق النص مرة ثانية، وعملية الخلق هي لا تقل عن ما يقوم به الأديب
ما يقوم به الأديب نفسه لكتابة النص. العصر الحديث لم يعد يحتمل كما تعلمون، لم يعد يحتمل الإقحام أو القمع. وأعتقد أن الفهم الواحد والتعامل كذلك مع الأدب كرسالة فقط دون النظر إلى الشكل الفني أو ما تسميه بعض المدارس الأدبية بالجمالية هي عملية قمع للقارئ، هي عملية قمع للطالب، وعملية قمع لمحب الأدب. ومن هنا فأنا في تصوري لابد كذلك من الاهتمام ليس فقط من منطلق التعددية، ليس فقط في الرسالة أو في المضمون الذي يقدمه النص أو الذي يقدمه الأديب، بالإضافة إلى قضية الاهتمام بالقارئ، بل لابد كذلك من الاهتمام بالشكل الفني للأدب، لأنني أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن الأدب هو أولا وأخيرا هو شكل، ثم بعد ذلك يمكن الاهتمام بالمضامين. أحببت أن أقدم هذه المقدمة من تجربتي المتواضعة في تدريس الأدب في المعاهد وفي الجامعة، وأنا دائما أركز على هذه الأمور وآمل أن يكون يوما مجديا للجميع. وشكرا لكم. شكرا جزيلا للبروفيسور محمود غنايم الذي سعى ويسعى دائما لخدمة اللغة. أدامك الله نبعا نبراسا وفياضا بالمعرفة والعطاء. أستميحكم عذرا لانتقال برهة للتحدث باللغة العبرية. قالت في إحدى قصائدها: ببدودتך تتسعد פוסע אדמה מריח את נופיה, נוגע בטירוף חושי צבעיה, מלוא יופייה מרגלותיך, סובבת כל כולך בלטופיה, עוגבת טיפופיה. إنها للبروفيسور أفيفا دورون، باحثة في الشعر الأندلسي ومديرة مركز الحضارة الإسبانية في كلية ليفينسكي. لها 14 كتابا بين دواوين وأبحاث ترجمت إلى اللغات المختلفة من الإنجليزية والإسبانية والعربية والروسية. في مؤلفاتها تتخيل شعراء الأندلس وتستحضرهم لتدير حوارات وهمية يعتقد المتلقي لأول وهلة بمصداقيتها. كانت من المبادرين والمنفذين لمشروع لقاءات في دروب الأندلس. אני מתכבדת להזמין את הפרופסור אביבה דורון לשאת את דבריה. בבקשה. שלום רב לכולכם. אנחנו צריכים לעשות פעם שנייה כל יום מיון דו-לשוני, שכולנו נבין את כולנו. למרות שפגשתי פה חבר ללימודים שהזכיר לי שלמדתי בסמינריון לספרות על אנדלוס בערבית את פרופסור ארזי, והכנו 3 שעות. אני חשבתי שרק אני מכינה את הקסידה 3-4 שעות, אבל אחר כך התברר שגם החבר'ה של לשון אימם ערבית והומורים, כשזה הגיע לקסידות של אלקסטלי הם היו צריכים להכין הרבה, ואז די נרגעתי. ולימים גם פרסמתי, אם זה מעניין אותך, מאמר, ולקח הרבה זמן, על היחס של השירה העברית והשירה הערבית אל הערים בספרד. וזה באמת נבנה על הסמינריון. הוא פתח לי את העיניים, הוא באמת... אני גם עוסקת שם הרבה בשירה הערבית, ואחר כך בשירה העברית, ועושה השוואה. אז, וגם השיר שקרא, תודה רבה, הוא מתורגם לערבית. איך לא חשבתי להביא את התרגום? פעם הבאה. אנחנו רק מתחילים. אני מברכת אתכם. קודם כל, פרופסור מחמוד גנאים, נשיא האקדמיה ללשון ערבית ופרופסור מכובד מאוד באוניברסיטת תל אביב, שאיתו ביחד התחלנו
את הפרויקט, שתכף אני אגיד עליו כמה מילים. דוקטור אבו פנה, המפקח על הספרות הערבית. אני הייתי פעם מורה בתיכון, ואני יודעת כמה זה חשוב שיש מפקח, שיש לו אופקים רחבים, והוא משפיע על ההוראה בכל בתי הספר. אני מברכת אותך ושמחה להכיר אותך. ומחמוד מוסטפא, שאיתנו מההתחלה בפרויקט הזה. יש פה גם שני חברים טובים שלי שכבר בתוך הפרויקט, מבית הספר האורתודוקסי בחיפה ומבאקה אל-גרבייה. אני מאוד שמחה. אתם מן החלוצים. מורים יקרים, קודם כל אני מורה ואני נותנת לכם כאן ברכה קולגיאלית. מאוד שמחה שהגעתם. כל מי שהגיע הנה היום בעצם מוכיח שהוא פתוח לדברים חדשים, וזה דבר נפלא. בכלל, במערכת החינוך זה אוויר לנשימה. אז ברוכים הבאים. רק אומר כמה מילים ואני מברכת אתכם. אני רואה והייתי ערה כל הזמן לתהליך. יום העיון הזה הוא מן היפים שראיתי, מתוכנן יפה, מלא תכנים. אני בטוחה שאתם תצאו ממנו עם חוויה חיובית ומעשירה. יום העיון הזה נערך במסגרת פרויקט חדשני, חלוצי ואפילו נועז. לא היה כמוהו קודם, שגם במגזר העברי וגם במגזר הערבי ביחד אנחנו מנסים להרחיב ולהעמיק את ההיכרות של התלמידים עם התופעה הייחודית, היוניק, שלא הייתה כמוה בכל ההיסטוריה של ארצות הים התיכון ואירופה, והיא מפגשי התרבויות בספרד של ימי הביניים. ואני מדברת על מפגשי תרבויות, רקע פוליטי ורקע מלחמתי ורקע של מערכות אינטרסים תמיד יש. השאלה, ויש אנשים פתוחים ויש אנשים סגורים. השאלה, מי מוביל בסוף את המהלך? מי בסוף מצליח לנווט את החברה? וזה גם תקוותנו כאן באזור, מי יצליח לנווט כאן? הרי תמיד יהיו פה סגורים, ותמיד יהיו פה קיצוניים, ותמיד יהיו פתוחים. מי יצליח? על זה אנחנו נלחמים היום. ומקווים, אני על כל פנים מקווה, שיהיו לנו ימים טובים מאלה. ונגיע לפתיחות וינצחו מה שאני קוראת כוחות האור. מה שקרה בספרד של ימי הביניים הוא מודל, לא מפני שלא היו שם אנשים קיצוניים, ולא מפני שלא היו שם אנשים צרי אופקים, אלא מפני שבסופו של דבר השליטים שנתנו את הטון, כמו עבד הרחמן השלישי בקורדובה ואלפונסו העשירי החכם בטולדו במאה ה-13, הם נתנו את הטון והם לא התחשבו באלה שאמרו רגע אתה מדי פתוח, למה אתה מדבר עם בני העם הזה? והיו שיתופי פעולה תרבותיים. התרבות היא הכוח שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את מערכות הכלכלה. אני מניחה שיש פה, יש מורי ספרות? כולם. יופי. ואני שאלתי בזהירות, כי פה מורי ספרות בעיניי זה הדבר הכי נהדר בעולם שיכול להיות. כי ספרות היא בעצם הביטוי של הנשמה האנושית. אתה רוצה להבין מה קורה לבן אדם, תקרא מה שהוא כתב. הוא לא כותב, תשאל אותו מה הוא אוהב, מה הוא קורא. אתה רוצה להבין תקופה בהיסטוריה אינטלקטואלית, מה שקוראים מונטליטה בצרפתית, תבדוק מה כתבו באותה תקופה. מה הייתה הספרות? מה הדגישו? והדברים ידועים. ולכן הספרות היא השקף, היא החלון. ודרך הספרות תלמידינו יכולים ללמוד על התופעה הזאת שעכשיו רק הזכרתי אותה בקצרה, ולהרחיב ולהעמיק את המשמעות. זאת אומרת, גם שתלמידים בבתי הספר העבריים יכירו, לא רק ידעו
שהספרות העברית נפגשה עם הספרות הערבית ואפילו למדה ממנה את רוב הבסיס הפואטי, אלא גם שיקראו כמה שירים ערבית שנכתבו בערבית, ועד שנגיע לימות משיח שכולם ידעו ערבית בבתי ספר העבריים, מה שהיה צריך להיות, אז בינתיים יקראו את זה בתרגום. ובבתי הספר הערביים שלא מספיק שידעו שהיו יהודים ושהם דיברו עם ערבים, וששמואל אבן הגרילה, שמואל הנגיד שהנשיא הקהילה היה מיודדים אבן חזם, ושהרבם ואבן רוש דיברו ביניהם, אלא גם יקראו שיר או שניים ויראו, כשמתרגמים את יהודה לוי לערבית הוא נראה כמו שיר ערבי של חבר שלו באותה תקופה, ושמתרגמים שיר של שמואל הנגיד נדמה שכתב אותו אבן חזם, ולהפך. אז זה מלמד הרבה מאוד. אנשים חיו, הקשיבו אחד לשני, ונתנו אחד לשני גם לחיות בדתו ובאמונתו. השילוב הזה הוא השילוב הנחשף. השילוב הזה שאנחנו כל כך כמהים. אז מה אנחנו בתור מורי ספרות יכולים לעשות? לחנך. אנחנו לא יכולים לחנך, הלוואי ויכולנו לחנך את הממשלה. אבל לפחות אנחנו יכולים לחנך את התלמידים שלנו. השיתוף הנפלא הזה, שלפני שנה הוא היה בבחינת חלום, של פרופסור גנאים ושלי כראשונים, וכל האנשים שנוספו, ויש לנו כבר גרעין חלוצי, וודאי תתווספו גם אתם, עוד מורים ועוד בתי ספר. אנחנו מובילים פה מהלך מהפכני, חינוכי ותרבותי. אני מברכת אתכם שבאתם, אני מקווה שכולנו נצליח, כי ככה, דרך התרבות והחינוך, זה מה שאנחנו יכולים לתרום לעולם. תודה רבה. תודה רבה על השתתפותך ושיתופך, ועל המילים שמחממות את הלב. המשך דרך אצלך, יברכו כמוך. قال أفلاطون أنا أفكر إذن أنا موجود. ربط التفكير بالوجود قضية جوهرية في بناء إنسان المستقبل ومجتمعه، وقد اتخذت قضية تطوير التفكير مكانة مركزية في الرؤية التربوية التعليمية لوزارة المعارف لهذا العام، من منطلق أن لتنمية التفكير والإبداع دورا هاما في زيادة التحصيل العلمي وصقل الطابع الفردي والجماعي لمجتمع مبتكر خلاق واعد. وكان حظ اللغة العربية لا بأس به، فقد أقيمت دورة للمرشدين في تل أبيب بإشراف البروفيسور عناد زوهر، وعطفا عليها تقام حاليا دورة أخرى لمرشدي اللغة العربية في كلية المعلمين في حيفا تحت إشراف الدكتور محمود أبو فني. لقد آمن باللغة العربية ومكنوناتها فتعانقا عناقا حميميا أبديا يتخطى عشقه للغة ومفرداتها كل الحدود، فقد أصبحت جزءا هاما من حياته اليومية، كما لم يبخل في التنظير والتنفيذ والمتابعة والتقييم. إنه الأب الروحي لهذه اللغة الدكتور محمود أبو فني، المفتش المركز على اللغة العربية. شرف كبير لي أن أدعوك لتتحفنا بمحاضرتك حول تطوير التفكير في تدريس الأدب العربي. وهنا بالآدمي في صالح حكيم. طيب إخوان، تحية للجميع. أنا يسعدني جدا أنه أخيرا هذا اليوم الدراسي قد تم رغم الظروف الصعبة. غدا سيكون امتحان البكالوريوس في اللغة العربية الدكتور بروفيسور محمود غلايم، والمدارس في نهاية السنة طبعا زي ما نقول احنا آخر المكثاء، فمن حضر له جزيل الشكر، ومن لم يحضر
في اعتقادي أنه خسر أشياء. موضوع محاضرتي تطوير التفكير في تدريس اللغة العربية وآدابها، وهذا الموضوع سترون جدا فضفاض، وعندما جلست وحضرت العارضة شعرت أنه بالفعل يمكن أن يكون مساق يمتد على أكثر من 200 ساعة لتمرير كل ما يتعلق بتطوير التفكير في تدريس اللغة العربية وغير اللغة العربية. فأعذروني إذا كنت طبعا سأمر على الشرائح بعجالة، ولن أقف على جميع الشرائح، طبعا قسم بسيط من الإخوان يمكن شاهد قسما من هذه الشرائح. إخوان هذه الصور بالفعل كنا احنا في شهر آذار، لا في 2 آذار 8 أيام كنا في الأندلس، وأنا من الكاميرا تبعتي أخذت بعض الصور، مع أنه ليس الحديث بالذات عن الأندلس، ولكن بما أنه الأدب الأندلسي هو المحور